Zdravo drugari! Danas ćemo popunjavati konturnu kartu Bosne i Hercegovine. Možete je naći u vašim plavim atlasima iz prirode. Otvorit ćete stranu na kojoj piše, to vam je prva strana, na kojoj piše Zavičaj i Republika Srpska. Nastavne jedinice su reljef Republike Srpske i gradovi Republike Srpske. Osim ove karte, treba će nam i karta koju smo koristili u školi. Karta Bosne i Hercegovine i Republike Srpske, a također treba će nam i mapa uma. Na ovoj mapi uma mi smo obilježili najvažnije pojmove koji se vežu uz reljef Republike Srpske. Oni su obilježeni crvenom bojom. Mi ćemo danas posvetiti pažnju ravnicama i planinama. Ravnice učili smo da su to zaravnjena ili blago zatalasana zemljišta male nadmorske visine i na karti su obilježena zelenom bojom. Planine su uzvišenja iznad 500 metara nadmorske visine i na karti su obilježena smeđom ili narandžastom bojom. Ovdje imamo podjelu na niske, srednje i visoke planine. Niske planine su djeco od 500 do 1000 metara nadmorske visine, srednje su od 1000 do 1500 metara nadmorske visine, a visoke su iznad 1500 metara nadmorske visine. Zašto vam ovo govorim? Zato što ćete vi na vašim bijelim kartama primijetiti neke brojeve. Evo vidite, to su djeco vrhovi planina. Da bi mogli da počnemo da radimo, prvi korak je da obilježimo granicu. Zašto je bitno da obilježimo granicu? Zato da bismo znali u kojem dijelu ove bijele karte mi u stvari radimo i bojimo. Ovom crvenom debljom linijom obilježite granicu Bosne i Hercegovine prema drugim državama iz okruženja, a tanjom bijelom linijom obilježite granicu između entiteta Republike Srpske prema entitetu Federacije Bosne i Hercegovine. Kada smo to učinili, možemo da krenemo sa radom. Pogledat ćemo na kartu Republike Srpske i vidjeti gdje se to nalazi zelena boja. I vidjet ćete da dosta zelene boje ima na sjeveru. Uz samu granicu, djeco, ova ravnica naziva se Posavina. Pa ćemo to i da ucrtamo prvo na našoj karti. Evo ovako. Uzmite zelenu bojicu i obojite. A zatim napišite ime. Možemo to malo pomjeriti, ovako, da se bolje vidi. Sljedeća ravnica, vidjet ćete zelena boja, nam se nalazi ovdje. Pogledajte kakvog je oblika granica Bosne i Hercegovine, odnosno Republike Srpske. Pa ćemo i nju da unesemo. Samo ćemo prvo ovo stopiti. I ponovno uzeti zelenu boju i obojiti taj dio. Ova ravnica naziva se Semberija. Evo ovako, da se ljepše vidi.
i neka to bude dovoljno za ravnice, da ne unosimo više. Dalje ćemo nastaviti sa unošenjem planina. Da vidimo koje planine ćemo prvo unositi. Idemo krenuti od niskih planina. Ovdje nam u niske planine su svrstane Kozara, Ozren, Trebovac i Majevica. Idemo da unesemo Kozaru i Ozren. Da vidimo gdje nam se oni nalaze na karti. Evo nam ovdje Kozare. Kozara je, djeco, nama najbliža planina, a Ozren ćete naći u ovom ovdje dijelu. Pogledajte kakvog je oblika tu granica. Pa to ćemo i učiniti. Rekli smo, evo vidite ovdje, da nam se ovdje nalazi neki brojčić i on je manji od 1000 metara. Tu nam je znači neka planina koja je niska. Tu je naša Kozara koju trebamo unijeti, a u ovom dijelu možemo unijeti odmah Ozren. Evo ga, tu se nalazi. Malo smo pretjerali, evo ovako ćemo. Evo ga. Idemo napisati njihova imena. Evo ovako, Kozara. I sljedeće ime koje trebamo unijeti jeste Ozren. Malo, djeco, napišite to ovako ukoso. Evo ovako, da to smjestimo na mjesto gdje treba da bude. Idemo dalje. Vratit ćemo se na našu mapu uma i pogledati koje su nam srednje planine. Srnetica i Vitorog. Idemo ih potražiti na našoj karti i primijetit ćete da se Srnetica nalazi ovdje u blizini, pogledajte kao je oblik granice, a Vitorog je odmah ispod. Znači pogledajte ovaj dio granice koji podsjeća na stopalo. Pa idemo da ih ucrtamo. Ovdje smo rekli da nam je Srnetica, a ovdje nam je Vitorog. Primjećujete li ove brojeve na vašim kartama? Pogledajte. Evo ovako ćemo. I ovo ćemo napisati isto malo ukoso. Evo ovako. Da smjestimo gdje treba. A onda ćemo napisati Vitorog. Evo ga. Tu su nam Srnetica i Vitorog. Idemo dalje. Visoke planine Maglić, Volujak, Lelija i Zelengora. Da vidimo gdje nam se nalaze na karti.
Pošto su visoke planine, vi ste me često znali pitati šta je to bijelo na karti, pa djeco govorili smo da je to led i snijeg na visokim planinama. Pogledajte ovdje, zapamtite oblik granice i na tom mjestu nalaze nam se Maglić i Volujak. Idemo ih ucrtati, a ovdje vidite i njihove nadmorske visine. Evo ga. Ovdje nam je Maglić, a ovdje Volujak. Još ćemo napisati njihova imena. I ovo ćemo malo isto ukositi, pošto su nam tako smještene planine. Evo, što se tiče planina, ja neću ostale planine unositi. Ono što možemo unijeti, to su samo neki od gradova. Ovdje nemam mapu uma, ali vi na vašoj karti možete potražiti gdje se to nalaze veći gradovi u Republici Srpskoj i unijeti ih. Naravno, možete unijeti i naš Novi Grad. Evo danas, hajde da unesemo gdje nam se to nalazi Prijedor. Pogledajte blizu čega je, pogledajte linije na karti. Nalazi se na jednoj rijeci, na rijeci Sani. I idemo da ga unesemo. Samo moment, kod mene mala greškica. Evo, ponovo ćemo. Evo ovako. I ovdje ćemo smjestiti Prijedor i napisati njegovo ime. Vidite da se nalazi u neposrednoj blizini planine Kozare. Sljedeći grad koji možemo unijeti jeste Bijeljina. Ako pogledate na kartu, Bijeljine ćete naći veoma blizu granice Republike Srpske prema Srbiji, a smještena je u Semberiji. Pa idemo i to da učinimo. Dobro. Evo je ovdje. I napisat ćemo ime. I ja, djeco, više neću unositi gradova, neka ovo bude dovoljno za danas. Što se tiče mene, sve ostale gradove možete vi sami da unesete na isti način. Tražite gdje se nalaze prvo na vašoj velikoj karti, a zatim unosite na bijelu konturnu kartu. Jedino što ću vam skrenuti pažnju, to je da gledate kakav se znak nalazi uz sam naziv grada. Znači, kojim znakom je obilježen
taj grad. Vidjeli ste da se planine mjere na osnovu nadmorske visine, a veličina grada, djeco, mjeri se po broju stanovnika. Pa nemaju svi gradovi jednak broj stanovnika. U vašim kartama pogledajte koju oznaku ćete pridružiti gradu, odnosno koji kartografski ćete znak staviti uz koji grad. Ja ću samo da vas podsjetim, naš novi grad ćete ucrtati ovdje, Banja Luku otprilike, ovdje na Vrbasu, Doboj ćete blizu Ozrena, Trebinje ćete smjestiti na krajnji jug i tako redom. Evo, ja se nadam da sam vam olakšala današnji rad, današnju lekciju. Ja sam počela, a vi završite kod kuće sami. Hvala na pažnji.